Umwana wese abatuye n'abahinga ha mu kagari ka Gasizi mu murenge wa Jenda w'akarere ka Nyabihu nibo bavuga ko babangamiwe n'abana bataye ishuri babibi birayi bikiri mu mirima. Umwana wese utiga ageze mu azira ageze mu buzima bumeze kuriya imyaka zemerera kwiga. Rero kutiga nibyo bituma abana baje barakozwa barananiranaga birwa hano mu muhanda. Nk'ubu hari uwo basanze abicukura arirukanganwa arafatwa bamujyana mu buyobozi. Ubwo nje ndi kwiruka nsanga bamufatiye aha kwateho akuye ibirayi mu murima. Ibirayi akuye birihe? Ngibi Ubuse mu mujyanye? Tumujanye atubwira mu buyobozi hari hepfo kwa mudugudu. Bangaga amashuri yo bamaze kuja baragenda bari banabanyina nuko bakaja barata ingo zabo bakararuka bakaja mu nka. Ubundi leta yakagombye kubigiramo uruhari igakurikirana bene abavyeyi bafite abana batiga. Leta niyo yabigiramo imbaraga. Naho umuturage ntaco yabakoraho. Turasaba leta ko yabishiramo imbaraga igakurikirana bene ababana. Nibaramuka bize rero nta basambo tuzongera kubona. None se ndibigaragaye hamwe namwe ntimubyiboneye. Guhangayikisha no guhinga ibirayi ukabisarura biteze nico gihombo rero. Ko baba bigiyemo biteze bakabihonya nyine nawe urabyumva. None se rukubona atafashwe wagizono kumubeshera yafashwe baratwiba. None se uyu buranta yarakwiye kuba ari kwiga yarakwiye kuba ari kwiga. Madame Niyonsenga Jeanne d'Arc uyobora umurenge wa Jenda avuga ko bari gushira imbaraga mu gusubiza aba bana mu mashuri kugira ngo n'ubu bujura bubagaragaraho bucike. Hari abana bava mu ishuri batarasoza ugasanga arangije mu wa gatandatu primaire agarukiye aho ngaho ntakomeje no mu myuga. Aho ngaho hari ubukangurambaga buhari tubashishikariza kuba bagana ibigo by'imyuga cyane ko bihari twabyegerejwe hafi. Noneho ku bagenda bagaragaraho urugomo nabo tugenda tugerageza kubigisha no kubajyana mu bigo ngororamuco kugira ngo bahabwe inyigisho ziboneye. Ikijyanye no gukomeza gushyira imbaraga ko abana bose bajya ku ishuri kuko nta mwana ugomba kuba ari mu rugo atari ku ishuri. Cyane ko n'ubundi twegerejwe n'amarerero hafi mu ngo zacu z'abaturage mu midugudu. Umwana utari wagira imyaka yo kujya mu ishuri rya primaire cyangwa n'ahandi hisumbuyeho aba ari mu irerero mu muryango hariya. Ubwo turakomeza tubishyiremo imbaraga kugira ngo n'abavuyemo batarasubira ku ishuri nabo basubire ku ishuri kuko ishuri rifasha guhindura imyitwarire. Uretse ibirayi bahinze mu mirima bigaragara nk'ibitarera abana bashinjwa kwiba ngo n'indi myaka bayibitarera neza bakajya kuyigurisha ngo nibihombye abahinzi baho bikanadindiza iterambere ryaho. Emmanuel Bezimana, Isango Star, Jenda mu karere ka Nyabihu.